дуруд бинандаҳои азизи шабакаҳои иҷтимоии далери мумалӣ, умедворам шумо хубу хуш ҳастед. Мо қарор дорем дар кӯчаи Руставели 17/2 17/3 ноҳияи Исмоилии шаҳри Душанбе ва дар пасманзари мо падар ва писаре ҳастанд ки аз беманзилии худашон имрӯз дар шаҳри Душанбе ва аз ноадолатии суд ва сохтмончиён дар маркази шаҳри Душанбе шикоят мебаранд. ҳамроҳ гӯш мекунем. خب حضور احترام پدر عزیز شما معرفی میکردید که نام و نسبتون چی است؟ سلام علیکم. ما زیایف مرادری یارویچ. شما برادری عزیز؟ با فرزند این کس زیایف رجبالی مرادلیویچ. خب سبب مراجعتون به ژورنالیست چی است؟ در حالتی که مثلا ما همه مقامات هایی که واسط نسبت به همه کارهای ما بود تقریبا نتیجه ندیدن، وقتی ما شما را دیدیم که بعضی کاراتون مثلا برای مردم نتیجه خوب داده مجبور شدیم که برای شما مراجعت کنیم که تا که همین مثلا مشکلات ما که همونجا پیدا شده مشکلات اولیوی همون حل خش بیاوه. چه مشکلات اولیوی داریم ما؟ مشکلات اولیوی ما همین که ما مثلا چی میگن نه شهروندی هم تاجیکستانیم در ناحیه اسمانی سامانی مثلا خانه داشتیم زندگی فعالیت میکردیم تقریبا 29 سال این خشال 30 سال شده باشم که زندگی میکردیم. کدام خانواده چه حجت دارین شما که در این خانواده زندگی میکنین؟ حجتاتون بود؟ البته حجتمون موجود داره. همین کوچه روستولی. شوتا روستولی 17 کوارتیر 2. کوارتیر 2 و 3. یا بر همون شهادتنامه ها از چی است؟ یا بر ببینیم. نه از خانه 3 سر میکنیم. اینجا همش هم شهادتنامه هست. تمام حجتایی که ضرورن هستن اینجا. نه شهادتنامه. این شهادتنامه خانه 3 است. خود یک دقیقه. خانه 3 در سال چند داده شده است؟ این 2009 ها؟ 3 مارس 2009 داده شده. خانه کنی همون وقت بود با رسمیت دوباره گرفتگی هم که دفترچه حوالی خانگی اینجا هسته. چطور استولی بله 17 خانه دائمی هسته. این بنام همسر شما بوده؟ این بنام خودم، بنامش زیای مرادلی. این بنام خودتون است. شناسنامه تکنیکی حوالی شرطنامه خرید و فروش داشته در سال چند خرید اگه شما این خونه را؟ نمی شرطنامه جمعی که مثلا بگیریم که کدام سال و هم باید نیست. نه این 2009 است یک شرطنامه دیگر من پیش از نوار نشون داده بودید. از ویرا نه خریدگی بود. 95 بود 96 بود. شاید همین شرطنامه خرید فروشی اول همیه. همیه؟ یکم سال خریدمون همیه. شما دو حوالی را یک بار خریدید؟ نه یک تشه خریدیم با یک تشه خریدیم. 17 کسر 2 کسر 3 را. برای چی خریده؟ چیکار می‌کردید اون دوران وقتی که خریده؟ اینجا مثلا هم زندگی می‌کردیم. بعد بعضی مثلا جوش مثلا جای چی میگن تجارتی کردیم. چی بود تجارتی؟ مثلا مغازه بود اینجا مغازه بزنیم تو بگیم باید مثلا چی میگم برای زندگی رفتن. توی مثلا دمی فروش بود. که اینجا هم انداز می‌سپردیم. البته به اندازه میشه اندازه می‌سپردیم هم اینجا توی اندازه است. کمونالی در جمع چند متر کوادراتی بود این دو حجره شما؟ 470 متر کوادراتی. 470 بله. خب چی شد این من می‌بینم که در این جایی که شما حالی هست ساختمان رفته علاقه اوشونا که قریب بنیادش تموم شده است. بیشتر اینجا که این بنا نبود اما خانه‌های ما بود. این حجره دوش هم ایجاد هسته همش شهادتنامه همش حجتاش هسته. خیلی ما اینجا قریب یک 30 سال زندگی کردیم. همجا ما تعلق شدم زندگی کردیم. وقتی که از اینجا میگذری در حقیقت نگاه میکنی یک درد میآید او خیلی نگاه میکنی خونه نیست خونه درد نیست. چی برای شما خونه ندادن برای این ساختمان؟ برای ما گفتن که ما شما در 120,000 دلار میتیم شما از اینجا روید. ما 470 کوادراتی اینجا هست متر کوادراتی است. اون 120,000 اینجا خریده نمیشه در خونه. کی است دیرکتور ساختمانی کی است؟ کی ساختمان میگذارن؟ اصلا کی ساختمان به نام میراجین رجبالی است. نه کی ما تا حالا ندیدیم میراج رجبالی کیه نه کی مثلا عبدالله اسمت که مثلا بگیم همون چی میگه رئیس فرودگاه دوشنبه ای همون اصلا هم در اینجا ولی مهرجدین وقتی که خانه شما بلندگار نشید اومد پیش شما اون صحبت رو برای گذرون بار نکرده اگه اون بار نیومد ما ندیدیم
Нами фақат ном шаидем тамом. На до даъво Меҳруддин Раҷабалӣ фақат номша хондагим да дар нами варақҳои аҷиб ин ки 120,000 ба шумо Меҳруддин Раҷабалӣ ваъда кард ё ки Абдуллоев Исмат ваъда кард? 120,000 $, фақат як кумитаи нархгузорӣ ай, ҳамун нархгузория кардааст. Мо гуфтем та кадом масъул шумо нархгузорӣ кардем, масалан мо шумо сол мо хонаи мо дар марказ ай, масалан дар ин нархгузорӣ шумо мондагӣ мо ягон маҷа масалан дар ин минтақа хона харида метавонем. Гуфтем мо кумитаи мо нархгузорӣ кардааст, не ки дар нархгузоримон ҷавобгарам нестем. ҷанавистагӣ аст. ҳамта ҷавоби хатию ҷавоби забонӣ метавонем. вале ин ҷолиб ки баъдан шумо пула бояд аз дасти Меҳруддин бигирен агар бутен ки аз дасти Абдуллоев Исмат. албатта ки мо Меҳруддин Раҷабалӣ то ҳоле надидем. шояд ки ҳамтун мо масалан Абдуллоев Исмат сортар ҳамаи корои сохтмон дар гачи бага дар ном набошад, не ки дар амал ҳамон касое. шумо қариб 5-6 сол зери сохтмонҳои дигари ин ширкат зиндагӣ мекардем. ҳамсояҳои шуморо бо чӣ доду гирифт ва чӣ муомила аз вақте ки масалан хонаи оро гирифтану масалан баъзе шаҳам хона гирифтан баъдаш ки ма уша намедонем кори масалан шахсияти ӯ не ки вақте ки хонаи мо масалан вақте ки дар нақшаи ӯ ки набудааст хонаи моро дертар гирифтану баъд масалан 6-7 сол намида як крам баъзе суратҳош ҳастад фақат дар тори хонаи мо масалан амин кори фаъолият мекард чандин бор аёнҷа масалан чӯ сохтмонӣ дар тори хонаи мо гашт яки мо ба хотири оянда сабр кардем. ҳамсояи барои ман ҷолиб ки ҳамсоятонро розӣ кард, ҳамсоятон шикоят надоштанд вақте ки мехостанд. ҳамсояҳоро ки масалан то баъзеша хона доданд, баъзе мисол бигирем ки як оила буданд, масалан ҷо норизо набуданд. ҳоли ҷолиб ҳамин қарори шаҳрдорӣ соли 2008 барои ширкат соли 2018 барои ширкат сохтмонӣ дода шудааст. як барам қарори шаҳрдориро биёнед ки банди душ чӣ гуфтааст? банди душа шаҳрванд Меҳруддин Раҷабалӣ вазифадор карда шавад ки баҳри ҳифзи ҳуқуқи соҳибмулкон ва таъмини адолатӣ иҷтимоӣ ҷуброни зарари манзилҳои истиқоматӣ ва мағозаи бартарафшавандаи мавҷудотро тибқи қонун барқарор ва инчунин розигии соҳибмулконро хонаҳои истиқоматиро ба таъмини онҳо ба манзили истиқоматӣ ва шаҳрномаҳои моликият аз соҳибмулки биноҳои истиқоматӣ бо мақсади бартарафсозӣ ва бо шарти минбаъд пайдо намудани моликият ва хонаҳо дар биноҳои аз навбунёши тариқи нотаралӣ ва расмият дароранд. мақсад ки соҳибмулкона бояд розӣ кунанд. ҳамин қарор бо имзои раиси шаҳр аст. бале инҷа нусха дорем. инҷа нусхаи қарори раиси шаҳр печати раиси шаҳр аз 2 апрели 2018. банди ду ин қарор аст. баъд судяҳо чӣ кор карданд? суди Исмоили Сомонӣ шаҳрӣ Исмоили Сомонӣ Шарофзода мехонем даъвои Меҳруддин Раҷабалӣ нисбати Зоя Муаллимович ва Мирзо Раҳимова Гулби Бозорона ва дар мақоми шумо яъне ҳамсаратон катед? яъне модармон масалан инора мегӯяд ки ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе боиди бартараф намудани монеагӣ барои бартараф намудани манзили истиқоматӣ ва мағоза бидуни додани дигар манзили истиқоматӣ кушонда ба аҳли оила қонеъ карда шавад. бидуни додани дигар манзили куҷо кучонида? ман ҳайрону ки мо рафта дар мошино хоб кунем, дар кӯча хоб кунем. бо чи аст абзаци дуюмаш? абзаци дуюмаш ин аст ки масалан Мирзо Раҳимова Гулби Бозорона бо аҳли оилаашон ва дигар шахсони муқимӣ бо онҳо зиндагӣ доштаро бидуни додани дигар манзили истиқоматӣ аз манзили истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе ҳамин кӯча 417 хонаи 2 кушонида шаванд. Зӯев Муродалӣ Ёрович бо аҳли оилаашон ва дигар шахсони муқим бо онҳо зиндагиашонро бидуни додани дигар манзили истиқоматӣ ва манзили истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе кушонида шавад. оқи ман намефаҳмем, нигоҳ мекунӣ ҳайрон мешавад ки охинҷа муҳтарам раиси шаҳр қарор баровардааст дар ин пункти ди ки вақти манзил бунёд мекунанд бояд моро ба дигар манзил таъмин намоянд, зарари моро таъмин намоянд. баъд манфиати шахси худро ҳуҷҷатҳои хонаи шумо худо ба шукр ҳамаш дуруст, ягон камӣ дар ҳуҷҷат нест. бале ҳоли шумо даъвотон чӣ аст? яъне чаро шумо ба сохтмончӣ яъне роҳбари сохтмон ба ҳам намеед? пешниҳоди шумо чи аст? талаби шумо чи мақсад аст? ки ӯ даъвошон ки гӯё ки ҳукумат масалан нархгузорӣ карда $120,000 масалан дар ҳамин масалан хонаҳои мо масоҳаи квадратӣ ки қариб 400 квадрат ҳамин 1 метри квадратӣ дар ҳаминҷо чӣ қадар аст? ҳичи набошад, мумкин аз $600 $500 сар шавад. $500 ҳисоби миёна ҳисоб мекунед? ҳисоби миёна ки ман намедонам да ҷа марказ аст, мумкин баъзеш бо қиматтар бошад, ошёнои пасту. шумо чӣ қадар мехоҳем пас ин 400? мо мегӯем ки масалан ҳамин чанд квадрат ки мо дар ҳамҷо хона дорем
در حالی که مقصد ساختمان شده است همین کвадрати ما رو برقرار کنیم اینجا ما رو هم کвадрат داده شود یکم پیشنهاد چند از چند نشانه‌ای که باشه مثلا ما اصلا گفتن که امورا مثلا مجا مغازه داشتیم ما رو باید مغازه میدادن یکی از مغازه نمیتیان شاید یکی البته که کدوم نشانه پایین ما رو مثلا همچنین خونه مو در یکم میتاج بود همچنین مثلا هم مصرفای مصلحت ما رو مثلا برخورد کنیم ما رو یکم فقط میخواید سه و پنجم های دویم سیم فرق نداره یکم پیشنهاد 470 کвадрат بو پیشنهاد دیگر هم دارین چی پیشنهاد دارین اگر که مثلا دلشون برای نشه مبلغی مثلا که در همین اساسی که در همین منطقه ما توانیم با مبلغ اونها پرداخت میکنیم ما حداقل توانیم در همین مرکز خونه گیریم بخیر ما فرزندان ما کلان شدیم ما توکای مقصد در اجاره می‌نشینیم حالا شما در کجا باید زندگی دارین ما یک خونه اجاره داریم مثلا هم متاسفانه که پول اجاره نمیتیم مثلا اونم خیر خواهد مثلا جای اشتگی چند نفر اهل عائله در خونه زندگی مثلا ما همگی 21 نفر در این خونه ها زندگی می‌کنیم با فرزندان و فرزندان کیدمون 21 نفر در خونه کسی اجاره شدیم من خودت یک چیز دیگه دو وقت نمو بله ما در همین وقتی استقلالیت قرار دادیم چند وقت پیش ما 30 سالگی را گذراندیم یک خرسندی استقلالی هم ما گذراندیم ما از در همین جمهوری تاجیکستان به دو شخصیت اعتماد و تکیه میکنیم فقط ما تمام ساختارها مراجعت کردیم از سود زینه پایان تا بالا مراجعت کردیم فقط دیدیم یگام تاثیر ندادیم به تغییرات مونده ما فقط به دو شخصیت اعتمادی کلان داریم و تکیه میکنیم اول پیشوای ملت هست فقط اون دلسوزی دارد غمخوری ندارد بهر تمام ملت ساکنان و دوم از رئیس شهر محترم استاد اومدین ما را مخیل شهروند جمهوری تاجیکستانیم ما را مرد زنده ما در همین خاک است ما دیگر هیچ جا نداریم هیچ کس نداریم هیچ کس به داد ما نمیرسد ما از شما احترام خواهش میکنیم محترم رئیس اومدین محترم رستم اومدین رئیس شهر دوشنبه به داد ما رسید ما میدونیم ما فکر میکنیم قضیه ما به گوش شما نرسیده باشد همین خمون مراجعت کردیم ما فکر نمیکنیم اگر رسیده باشد حتما شما چاره میدیدید ممکن رسیدگی نباشد پدر شما چی خواهش دارین خواهش ما هم یک ما مردمی هم تاجیکستان تاجیکی ام در همین با اینا اومدیم ارزو و حواسا داریم به خودمون واقعا خیلی خوب گنده کار کردیم مجا فعالیت کردیم و تاجیکستان حسابی خونه شده بودیم با یا ارزو هر کس یک کمتر یک خونه اگر خسکپک باشه کنی با یا ارزو حواس انسان میگیرم تا نیست آیا مقدار یکی امروز آخری ما را گرفته در اون کوچه پرت گفته مثلا توکلتون به خدا این نمیشه برای ما را معین که از جناب عالی مثلا شاید ما همه مقامات را نویسیم مگو مقامات به داد ما نرسیدن که جناب عالی احترام را خواهش میکنیم بعد از شهردار رستم مالی که خیلی همین قضیه ما را یا دستگیری کنن آخر ما را یک امید مثلا با فرق کنیم قریب که یا دسته فکر شاید بعضی دفعه شروع بلند شده یا بعض بیماری ها شدگی برای هم درخواستی احترام را خواهش درخواست داریم سلامت باشید تشکر خب بیننده عزیز متاسفانه تلاش ما برای جستن مهراج‌الدین راهبر ساختمان یعنی نفری که این بنا همچون ساختمان با او تعلق دارد به نتیجه انجام یافت چون ما وارد بنا هم شدیم از ساختمانچی‌ها به ویدیو پرسیدیم هیچ اطلاعی برای ما نخواستند بودن و پیش ویدیو نیست صحبت کردن نخواستند شما رقم که مهراج‌الدین نمیتونه که خب عجیب بیننده عزیز در روز دیگر یعنی روز دوشنبه
31 январ мо боз омадем дубора ба нуқтаи баҳсие ки буд ва аз пайи ҷустуҷӯи соҳибкоре ки ин бинора сохтумонша бояд ба анҷом раса бо номи Меҳроҷдин будем ва давоми ним соате ки мо дар дохили бино будем аз Меҳроҷдинам дараке нашуд ва аз касе соҳибои ин бино барои чи дарак нашуд ва мо натонистем бо масъулини он тараф дар тамос шем. Як нафара фақат рақами телефонш гирифтем бо номи Фаррух ки унам аз суҳбат дар телефон гузашт кард, нахост назарандешаша бигар ва вижагии сохтумон аз дигар биноҳои сохтмонӣ дар Душанбе дар он аст ки дар атрофи ҳамин бино ягон табло, ягон навишта, ягон нишона, яъне шиноснома нест ки мо фаҳмем ки ин бинора кадом ширкати сохтумонӣ бунёд карда истодааст ва рақами телефонаш чанд аст ки мо тамос бигирем. Мутаассифона дар атрофи бино ягон табло ё шиносномаи бинои сохтумонӣ нест ва умедворам ки барои таъмини адолат дар шаҳри Душанбе ки аз пайи ширкатҳои сохтумонӣ мутаассифона чанд соли охир шикоятҳо зиёд шуда истодааст, ҳақ ба ҳақдор мерасад. Падруд то дурудҳои дигар.